Hi. So we're looking at, no, wait, that is not right. No, just want to make it a bit smaller. Ma'am, where's Jaden? I don't know where he is. He's supposed to be there. Okay. We look at sine 3x minus sine x must be equal to 2 cos 2x sine x. All right. So we're going to start with our sum. And if you look on the previous page, on page 141, you will see an example of sine 3x. So it's sometimes good if you go to your examples. So now your left hand side is equal to sine 3x. So we split it up into sine 2x plus x. And then we still have that sine x. So now with the rule of sine A plus B, we're going to extend the formula. So that will give you sine 2x cos x plus cos 2x sine x, and then we still have that minus sine x on the end. You see? Now we're going to change 2 sine x. So 2 sine x gives you 2 sine x cos x. And then you still have that cos x that was left. And then you have plus cos 2x. You see here you have plus cos 2x, so I change it to 1 minus 2 sine squared x. And then you still have that sine x, and you still have that sine x that remains. All right. Now we simplify this all. So that gives you 2 sine x cos squared x. Plus, if you multiply in that sine x, you have sine x, and then you have minus 2 sine cube x minus sine x. Do you see? Now you see that the sine x is cancelled. So this sine x minus that one is 0. All right, now we replace 2 sine x and this cos squared x
becomes 1 minus sine squared x minus that 2 sine cube x. Are you still with me? Yes, ma'am. Okay, that gives you 2 sine x minus 2 sine cube x. And then I have minus 2 sine cube x. So that gives me 2 sine x minus 4 sine cube x because I've added those two. Then I take out a common factor of 2 sine x. Then I have 1 minus 2 sine squared x. And there's a rule that say the cos of 2x is also equal to 1 minus 2 sine squared x. This one. So then I have 2 sine x times 1 times cos 2x. So with other words, I have 2 sine x cos 2x, which is equal to your right hand side. Okay. So the easiest one is the sine of 2a is equal to 2 sine a cos a. Then you have cos 2a, you have cos squared theta minus sine squared theta. The other one is cos 2a is 2 cos squared theta minus 1. And the other one is the cos of 2a is 1 minus sine squared theta. So these are very important to remember. The sine one, and then there's 1, 2, 3 for the cos. You with me? Yes, ma'am. Okay, now we go number 1a. We're still on page 144, ne? Number 1a, there you have cos squared 15 minus sine squared 15. Which double angle is that? So we make this a 1, a 2, and a 3 of the cos. So we have 3 cos rules. See, which cos rule do you recognize there? Number 1 or number 2 or number 3? Ma'am, I see number 3. Let Tannie. Ja, Jaden. Hallo, Jaden. Welkom. Ek het aan die slaap geraak. En ek het seker 4 keer gebel. Ja, my foon is op silent gewees en ja, ek jammer Tannie. Okay, maar ons bly eens nou hierso. Ek gaan vir jou die prentjie stuur en die vorige oplossings, hoor? Ek is reg, Tannie. Okay, watter dubbelhoek formule gaan ons hier gebruik? Dis nie 'n sin nie, definitief nie. So watter kos een gaan ons gebruik? Die derde een?
Dis 'n cos kwadraat min 'n sin kwadraat. Cos kwadraat min 'n sin kwadraat. Wat 'n een? Die eerste een. Die eerste een van die cos. You see, also see it, Jaden, Matthew. So you must multiply that by 2. So that is the cos of 2 times 15. And that gives you the cos of 30. What's the cos of 30? X over r. At 30, x over r, square root 3 over 2. Then I want to do number 1D. There you have cos 15 plus sine 15 squared. When it's like that, what do you do with the bracket? As jy hom so sien, wat doen jy met die hakkie? Skryf hom 2 keer dan nie. Ja. Cos 15 plus sin 15 maal cos 15 plus sin 15. So nou maal jy die eerste met die eerste, dit gee vir jou cos kwadraat 15. Dan gee dit vir die eerste met die tweede. Dis cos 15 sin 15. Dan maal jy hierdie 2, dan kry jy weer plus cos 15 sin 15 en dan maal jy die laaste 2, dit gee vir jou plus sin kwadraat 15. Nou gaan ek cos kwadraat en sin kwadraat eers skryf, né? So ek kry cos kwadraat 15 plus sin kwadraat 15. En as ek hierdie 2 by mekaar tel, kry ek plus 2 cos 15 sin 15. Nou soek ek maar weer formules. Wat is cos kwadraat 15 plus sin kwadraat 15? Cos kwadraat plus sin kwadraat. 1. Plus 2 cos 15 sin 15. 2 sin cos. Wat 'n reël is dit? Is gelyk aan sin 2/15. Ja, want dis sin dubbelhoek, so dis die sin van 2 maal 15. Ek gaan die antwoordjie nou maar hier opskryf, so dit gee dan vir jou 1 plus die sin van 30. En wat is die sin van 30? By 30, y op r by 30 is 1 plus 'n half, en dit gee vir jou 1 en 'n half. En wat gee die driehoekie vir jou?
sin 45 is 1 op wortel 2, kos 60, by 60 y op x op r, kos is ons x op r, dit is 'n half. En dan kos 45 is 1 op wortel 2 in die sin van 60 is 'n half. So dit gee vir jou 1 op kos 45 is 1 op wortel 2 hierso. Dan gee dit vir jou 2 op 2 wortel 2. Stem julle saam? Ja, Tannie. Nou wil die skerm nie afgaan nie. Goed, nou rasionaliseer jy die noemer. Weet julle al wat dit beteken? Rasionaliseer die noemer. Jy vat die wortel in die noemer en jy maal die hele ding met wortel 2 op wortel 2. Dit is wat beteken jy rasionaliseer die noemer. En dit gee dan vir jou 2 wortel 2 op 4. Want wortel 2 maal wortel 2 is mos 2 maal 2 is 4. En dan kan jy nou nog sê, 2 gaan homself 1 keer en 4 gaan dan 2 keer, dan is dit wortel 2 op 2. Het julle hom? Ja, Tannie. Goed, nou gaan ons kyk na nommer 3. Goed, nou gaan ons kyk na nommer 3. Prove that. Bewys dat. En dan gee hulle vir jou die kos van 90 minus 2x maal die tan van 180 plus x plus 2 kos kwadraat 180 minus x is gelyk aan 2. Nou moet jy mos jou kaastroel onthou. Kos almal sin tan. Hierdie een is theta, hierdie een is 180 min theta, hierdie een is 180 plus theta en 3 is 360 min theta. Dan weet jy mos die sin van 90 min theta is cos theta en die sin van 90 plus theta is cos theta. Cos van 90 min theta is cos theta, sin theta. Sin theta en dan is die cos van 90 plus theta, dis tweede kwadrant en cos is negatief, dan word dit min sin theta. Dis hierdie goedjies wat julle moet ken. Is julle reg? Nou kyk ons na die linkerkant. Wat is die kos van 90 min 2x? 90 verander die funksie, dan word dit die sin van wat is die hoek? 2x. Dit reg?
Wat is die tan van 180 plus x? Watter kwadrant is dit? Derde kwadrant. Tweede. 180 Derde, sorry. plus. En wat is positief in die derde kwadrant? Waarvoor staan 'n T in die derde kwadrant? Dan. So, dis positief dan x. En dan het jy 'n plus 2 kwadraat 180 min x is wat? Wat 'n kwadrant? Tweede. Tweede kwadrant en kos is negatief. Negatief. So met ander woorde, dit word minus cos x. Maar dis 'n kwadraat, né? Met minus cos x. OK. Sin 2x, wat is sin 2x? Sin 2 sin x cos x. Wat is tan x? Sin x op cos x. En 'n minus maal 'n minus gee vir jou 'n plus, né? Nee. Dan is dit plus 2 cos kwadraat x. Goed, wat sien ons hierso? Hier by die eerste stuk, voor die plus, sien ons dat die kosse kanseleer. So dit word 2 sin kwadraat x plus 2 cos kwadraat x. Nou haal ons die 2 as 'n gemeenskaplike faktor uit. So dis 2, dan bly daar oor sin kwadraat x plus cos kwadraat x. En wat is sin kwadraat x plus cos kwadraat x? 1. So dis 2 maal 1 en dit is gelyk aan 2 en dit is gelyk aan die regterkant. Goed so. Stel julle wekker nou vir hoe laat? 11:00. Ek dink so ja. Ek soek net my bladsy waar ek geskryf het en ek nou op so baie bladsye geskryf. OK, 11:00, né? Ja, want dit is gaan nou na 10:30, 11:00. Is dit reg? Reg getyd. Sit julle wekkers dat julle wakker is, anders verloor julle.